What the cabit is. Mutumio wetagwa ata? Karo ni akuogerea rent. Turenda ria kibada kiu mwaka. Ine oyo na ni hindi Ngai aramurathimire na nduka. Joe ni amuogerea rent. Ina no arehero gacibu ni bibi. Zoka muhenagia guko muri adigwa ni maeni. Mutumia oyo uri niwe atumagira June wakwa koragwo designer na Ikuru na oiga gweria agekira agioka Thanksgiving ya mukawa ucio ni amuhe bure bas. Mutumia ogwetwo Beth, mutumia wa muthuri uria ndiwe guoko iguru ni akuongerera rent ke yure rent Waboi wa wajehia ni akuongerera rent. Nendagia maguta ni ukwenda kweruha. Ni ukwenda kweruha ati atumia ma. Kai. Muthuri uyu wetagwa ata? John Githinji ni akuongerera rent. Nake uyu ni akuongerera rent thimu-ini yaku. Debbie endagia iratu kura Gikomba na riu Debbie we ndurugame ni gaka. Debbie kuma madi todo ne joero usunia akona kibanda muri yage hoyo Gikomba na we urugage wega tufoco tumatube kamucere tia ne ni gyo tuhingura kibanda hau waje kuhihia bebe okay? Ino naba uitagwo atia Jacinta kuma Sweden ona mshirika wa Pastor Frank ni akuongerea rent okay? Oyo no tuthondekagira itambaya cia Tabithas tago na niwe wa designire itambaya gia Tabitha ka mutimenyaga niwe wa designire na tuomire nake gatundu nake ni akuongerea rent ine ginya twana kai ginya koini na iroka mutumia oyo umire gatundu oyo no wa gatundu uyu ndio amuririkana oyo uri nake endagia nguku bama ririo kanjia kuruga nguku ri ugurage hoyo tondu Ngai ni agukuhe twakinya hau ni ngakwira munyamuno wakura auga ogire nguku 10 cia kwambia wira no mundu wothe ugathii tugithi kuhingura tukaria matumbo mboco na cabaci tucoke tuingire matatu ni magatumenya turite mboco na matumbo. Muthuri etagwo atia? Ndegwa Daniel atororagira security guku nake ni akuongerea 3000 rent ke ona hawa munaitwa nani? Nani? Blessing na huyu Wambo mumeleta 2000 muhujia wito haha na akora we contractor uyu ndamenya umuthi ndakona TV ni ndamenya umuthi nake ni akuongerea rent okay? Mutumia mwega nake ni akuongerea 2000 rent uthio ri nyumba 1 year bas nake uyu auga ndari wira umwandike umurihage ki muthenya uyu tiga kwehera maundu ma ne serious thiwe ikare haria aikaraga haria nginyoke mundu etagirira mundu ucio wake na hau wandike ucio wira we rugama kibanda ine mundu arihagwo bia cigana ki muthenya 300 400 uri mwena uyu uri murauga 5 mwena uyu 4 mwena uyu 2 aya ni ahinyaniriria aya maigana 5 kibanda kia irio kai mwene arathukuma ki no mundu e kibanda na ni andikite mundu marihagwo atia ki muthenya 300 asa reke mambanie thi mathie mekete atia ukwenda kwambiririo na cigana te ngiri 10 karendia njogu
ni uthiage barua ati ukaha one mdosi wa kunyitirirwo no wafati ukongeruta wira uyu Romanju uyu athakaragia andu na kwendia nguo nake ni akuongerera rent da nginya ihe Ngai Mungu abariki na Githweri Mungu abariki nayo amurehera ki Sasa huyu ametoka Meru, anasema ananipenda na zawadi ile ameniletea hii ni ya huyu yangu iko pale ya Reverend Joy. Umetoka Meru umetuletea miraa umeniletea viazi na maandizi, umetoka Meru. Simumpigia makofi. Ati ametoka Meru ameniletea maandizi na ameniletea viazi kutoka Meru. Hizo hata ni mimi nitaenda kupokea hapo. Na akasema sasa huyu amesikia anaenda kufungua hoteli, amemletea vijiko. Amekule ukanithari roho agane aragia muno urio ngekihingura hoteli already kwina iciko. Umeletoa vijiko set 2 za hoteli. Dongo juana huyu ibada ikiisha ni mimi nitaenda mwenyewe kuchukua. No hayo iciko tutigetie o mukawa iciko ciho mucere wiho mboco ciho matumbe meho bia wina cio cia rent na smoke murutu wa wira patron wa Brothers of Compassion etagwo Satima no vaikerio ngiricio 5 ciake. Eni kairetu gaka unaitwa Sarah Monica, kairetu gaka na kuongerera rent. Mutumia uyu onake no beneficiary wa Compassion ni we akoragwo munene waku widows ine we group ine ya mwena wake wa muikia ki ni agwikiria matano. Ni uguo mukawa ni twahingura ka tutinahingura bas uyu wahoya wira mukawa ine ati tajira urarutaga wira ku wapi microphone sasa nani hapa urenda kumwikirira ke ino namba kabuto seragirwo kunuka andu makiumira weta wata Monica oiga kiuma amuonane akuhe thufuria cia mukawa eni Karis mundu witagwo Jeremia from South Africa no waikerio 2,000 ciake na 1,000 ya Karis. Wakanae wakawaka ekore bururi wa USA ni agoikeria 5,000. Uyu wa githomo Jesu ni murithi itungigioka iguo uyu ni mutwe gubanga maundu ati itungigioka ni mwe enengerwo uyu ekendie kau ni ukuhe uyu ukumuheki wa muheki eni bas nayo amwongerera ki rent ke tiri mundu wako na kidu aya who is who here? Habari yenu, simameni hapo. Wewe ndiye huyu ama huyu ndiye wewe? Na nyinyi ni mapacha? Mnatoka nyumba moja?
Nyinyi ni wanani? Nani wazazi wa hawa mapacha? We, nani wazazi wa hawa? We mwene mawira maya? Mnakuwaga hivyo? Ni mapacha mara mbili? Mkoa na siana nyanya? We, kujifungua ni mapacha mara ngapi? We goja. Kuna mahali atupatani. Wote wanne walizaliwa siku moja. Gai, kuja mami, piteni pale, kujeni hapa, pita pale. Hey. Ona koro, kujeni hawa wengine. Nataka mapacha, hawa wengine leteni hapa. Leta hii. Thank you boy, thank you. Asante, kainue juu. Asante mama, thank you. Asante. Ngeza uju. Ule, ni kwagea na uhoro unge serious. Kai, kujeni munihag, kila mtu anihag. Baba, nimepokea hii neema. Kai. Nita Miriam karamu gaka. Wewe unaitwa nani? Dori. Na huyu? Lin. Na huyu? Maureen. Na huyu? Pauline. Muthenya umwe ugikia muthuri uria mushirika witu mutumia wa keha rugama ate moke gai musene muthenya umwe ugikia. Ebu simameni hapo tumalizana na huyu. Riu beta ciaku cia haha gatagati kando aria mekuhutania na kiondo kia muhothi guku ni nie nawe ke ati we urarutaga wira ku iga microphone haha aikite gatundo ngigia twana twa mahatha makibaka guticiara mathamaki bata ati ugiciara mahatha makiuga kwao guticiaragwo mahatha maiko igata riu wina mahatha mena miaka igana? Wina ciana ithano? Waumira nacio kuu? Riu nduri wira uraruta wira uriku? Ndutaga wira wa nyumba. Iga microphone ya. Ndutaga wira wa nyumba ni undu wa kumagia kumetagia mbia maranyingata. Uraruta wira wa nyumba ku? Kibo. Kwanyu ni kuwe? Nyahururu. Ni kuwe umete ugiuka guku? Nyahururu ha? Jeffy. Riu niki ureka thaa ici nigetha ciana ciaku cione gia kuria? Ndirathire na ni tondu wa mathina narira irobite na guikara ndathi ndiramatugania kuu baria njikarite nderera ndothi andu makoma ngaikaraga kona-ini. Riu uramatigire muci? Ndathire ndiramatiga hau. Mathomagira ku? Mathomagira kahugu-ini. Riu tondu uramatigire na cukuru kaingirwo mandiri? Ndaririkwo kumeka na guikara. Riu ni wira uretha? Hata nyinyi mmestuka. Tutu simu nipea. Gai. Sasa mnaona ndimwiraga ugacokagiria Ngai ngatho riria maundu maku marathie wega. Riu huyu atasaidiwa aje Jeff? Aratigire ciana gicagi guku ni kuheo ikaritwo handu aturaikara ku? Korido-ini makoma ku andu makoma
we gwaku kwariko Atondo niko ndahikite. riu ciana cina kuu na we uthomaga guku Yathia ndia matigania ko macoka mahura. wi memba wa guku Ejukagu. Ainyo ati. Atari ogukani. ni uri kandi ya membership Ati ndoya to. no uthomaga guku ni kandi utari woya hii mambo ni mzito riu ri kuma rucio munyitane na uyu muthi mugethe kibanda muri nyweri na nginya riria mukanjia wira ni nie ndimurihaga o muthenya 500. Thank you. Sawa kila siku ni mimi ngukuriha nginya riria uyu akanjia wira nigetha anjira wi mwega nguigire tocio ndamuigira. Sawa riu mumenyane muthi mwethe kibanda hamwe na mwaga mwendie matumbi hamwe rucio akaringa ugekera cumbi sawa riu uyu munyite guo ithe ndikuonetie njira nawe muonie na no igwa thina uria enaguo. Kwa hivyo kuanzia kesho, yes mama, yes Helen, haya mutumia tako Helen na ni mwana wa mutungatiri auga ne ukuhewa guikara nginya riria ukona ukuhewa guikara nawe wathike nginya riria ukona handu ha guikara nyumba. Sawa kurathime muno toni ndasekete muno. Haya tuingie kitunguu. Aya mutumia wetagwo Joy Mukasi akona kambuni ya guthondeka thani oiga ni amuhe thani iria ciothe murenda cia kwambiriria mukawa ucio wanyu. Thank you. No ahutio tamwirire guku muri hutagio ni uri thimu Ende nayo. Aya wapi hiyo karamu, andika namba yake kwa hiyo karatasi koi uyu. Haya murata wa koi uraruga tondu ni mudrume. Murata wakwa wetagwo Joseph na arari guku aikaraga bururi wa Thailand auga uyu ni akuhe 2,000 obauke hahota ithike amuhe namba tina kuu urathika. Nyinyi watu wangu kujeni hapa, nyinyi simameni hapa. Simameni hapo akina Dori na akina Poli. Riu mumamenya atia nego ka. Haya uyu uri ni anengerwo 2,000 akuhe. Thank you. Elizabeth kuma UK nake akuhe 2,000. Rathimo imuno. Nake koi akuhe 3,000. Rathimo kana ndukanage. Haya nake uyu akaga nyamu ici cietagwo gypsum to ni uri tonga nake akuiguira tha piu akuhe 5,000. Rathimo ni Ngai na ndukanage. Aku ungiona maundu mokirio uyu tigaigwo kiheo milioni. Namba-ini yaku ino namba-ini yaku rucio ndukanambe guthina uyu agathie wika wingire ngari cia nyahururu uthii ugurire ciana ciaku uniform no tiga ni maingira cukuru no aheo 50 ni uyu mo family akuhe 70,000 uthii rucio utigirire ciana ciothe no amenya cigucoka cukuru ku mase muigai mose mugai ni wekirwo 50 ni mo family. Thank you. Rucio uthii ciana icio ciothe ucigurire uniform no tige ni ciona cukuru wambe umatigire coco wao uke uthukume hanini wibange ni uri magira sasa mathe wa irio ni akuhe 1,000.
cia Francis wa kuku uria ni akuhe ngiri. Arathimwo muno. Haya. Nake umira nginya na mwana. Ndungihota kugia inya ta ici hamwe we. Nake uyu ke na beno. Nake Duncan na kana gake ge toro na makuhe ngiri imwe. Arathimwo ni Ngai. Riu ri Mudosi na muruti wa wira ni ta mateithika. Ekirathimo. Mudosi na muruti wake wa wira ni meka atia. No rucio rucini. Nyinyi mnatoka lini? Mrauma ri? Rucio thaa cigana? Hira mwakwambi. Mrauma thaa cigana? Rucini. Niguo mroima. Nani tutapea kazi ya kupeleka huyu kwao? Koi na Helen, rugamai. Rucio Koi na Helen. Mamu anywe mweo. Ni baba wanyu. Tutire baba. Ni murenda. Mutirenda. Tutire to ni mukuru. Ni tukoragwo na guka wa ngita guku. Koi na Helen mukoya uyu rucini. Kwa hivyo wakikaa pale na mdosi wake mtampata hapo mumwe. Huko hata ndio kwenu. Si ni kwa soso yenu huko. Jeffy. Si huko ndio mmetoka nyinyi. Mumpeleke hadi kwao. Make sure watoto wake wako sorted na mumejua ile shule wataenda. Alafu murudi na yeye aanze kufanya kazi. Atasaidia watoto wake huyu. Wewe utike guta. Na riu ri tondu ni uronwo kuria waigatirwo ri yugirwo coke Coka tondu aire ru. Ndukwenda muthuri. Ndurenda. Kinya toyo. Ati no boyo uyu. Ya moni andu mwakanjira itoyo no njoe. Aya, Kanini Njoroge kuma UK ni akuhe ngiri 5. Athimo. Muthuri uyu aikaraga haria athiaga irio cia ng'ombe nake ni akuhe ngiri. Nake witagwo ata? Brian nake ni akuhe ngiri. Arathimo na tukaranitie nake. Muikaranitie nake. Ni ukuririkanaga kumuhoera we. Na nikio ndimwira muhoyanagire no igwa megwikaranĩtie na Brian riu waumira tondu ni ataithika kana ni thona Brian ni akuhe ngiri 1 mwikaranĩtie nake ni aracoka ho Aya ndio huyu welfare eni na kenya kuongerera ke muthuri ucio Vero ndagitari. Haya uyu rugame oiga kuma umuthi ni egukurihira kandi ya SHA mwaka mugima. Marathimo ni Ngai ndingĩkerĩhĩra ke. We ũrĩthiaga thibitari ũgathondekwo ũkainũka no ndũkũrwara no nĩ wega ũkorwo nayo ĩtiguo. Kwa hivyo areas work together with daktari kadi yetu awekwe hapo. Inakana keha asante wamuheki na wina kanama nake ni akuhe meri Ngai akurathime. Iwe Anita urenda atia uka uyu haria uikarite ni aroka ho agubange oiga ne ukuhe nguo thaka ciothe na iratu irio rikiraga eni. Thank you muno. Nake uyu uri uyu aya Uyu ni ndimwe kwanza mwaja kwirehe mwanake uyu ni mamuririkana
Une mwanake witu ria waguthitwo ni ngari wari ICU na onyo irugano ni wirugano rwake urahikite na hau to ni njui kwa uyu ni ndiramuhunjagiria gatundu na ndagerageyo ni wirugano rwaku na ni akurehera igana Ngai ni akuhonetie ni ndakenera Ngai mani jana eno ona Friday wale guku wow. Vijana wa hili kanisa Mungu awabariki. Mathia akorora muthuri na makamutwarira mutu. Aguthirwo ni ngari, arutaga wira kwa Mofam. Mungu akubariki. Na no igwa nio irugano rwa mutumia uyu. Ni umwe. Nio iginya kuria wahikite. Kwenda yaga wira kwa ria twarithagia kiria thiende mu. Nyumba ndimuthondekere. Kewega. Nikio tangia kuire. Ati urire ari sawa ni aheaga uyu kibarua. Agatherie nyumba yake uyu rire arutaga wira kwa Mofam. Nikio ta Ngai ndangiarekire okwe. Nikio rakomira ICU no kiuma. Na vijana Karanja mtapanga. Muende mumtembelee tena. Sawa? Ngai akurathime. Weka wega. Dungu kuinukia na gari yake. Ginya musu. Dungu ile kazi uko nayo leo nikupeleka huyu mpaka nyumbani. Tutiendaga we kana muthuri wendagia cuma kuria Grogon na ni akuhe ngiri imwe. Muthuri tuhanaine etagwo atia we tuhanaine uthio no ti kimuhuko Paulo wa muheki ukanawe uyu Ndungu ha Paulo kadeo ni njaga muno etagwo Ndungu tathia we Ndungu aya nawe witagwo atia Mutheki no wa muikeria kindu twambie hau iria namba hare Ndungu aya ukanawe maitu witu maitu ni akuhekera amen maitu ni akuhekera umanake okay thank you so ito aya uyu ni ithu ile namba yake oya namba yake haria uyu uga atiriri ena saruni mieri 5 kuma umuthi njuire yaku yathuka ugathii ukohwo na ukainuka utekuriha rathimo muno thank you ati nginya wiigwe we no wona we kiundu giaku ni giateithia muci ungi we na kiu nake ni akuhe ngiri 10 Ngai rathimo ni mwathana ndukana Ngai witagwo atia ba mathai ona ni udorage uguo mwana kema wewe Mungu akubariki bas sasa Ngai ekwendaga uguo andu a Ngai poleni kwa sababu ya masaa yenu Ngai ekwendaga atia Ngai ekwendaga uguo riu rucio uchukuliwe na Helen na uchukuliwe na Koi wakupeleke mpaka nyumbani.